अहानबदा मरो ओइबा पाव लेंगाकना JFD कैंपेन अमदी मियामगी खोलाव ताबी दबगी मायोक्ता पुंग निपालगी ओइबा जनरल स्ट्राइक लाउथोक्रे बाउंड्री की इशू असिदा इंडिया गवर्नमेंट के हिडन एजेंडा खंगहल्लो हाइना एमसू न सिंधना वाकतिफम फंख्रे PMAYG की मखादा युम साबा लोइसिनदबदा मणिपुरना अवांग नोंपोकी स्टेट सिंगी ओइना मकोकता लेरी नागा खुलदा चथकिबा अटैक कंडेम तौरदना कोकोमिना चीफ मिनिस्टर की शांति की खोंथांग असी फेल होइरे हाइरे अमदे MCS CCE लिसिंग अनिता तरुक लिसिंग अनि कुनिथोय की कैंडिडेट सिंगना मसा मसा की इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट सिंग येंबगी अयाबा हाई कोर्ट न पीखरे Kurumjari ISCOM News Miang Tabir Pumna Makpu Ahanda Maktada Taram Nokshiri Hauzek Mapung Oiba Pau NRC update Tauraba Matung Lamdamasida census Pangthok Piu Haiduna JFD Amadi Miyamna Kholau Kaya Laurabasu Hauzek Paliba Lengak Asina Tasin Usin Nadana Leirakpa Asina Maramoiraga JFD Amadi Masiga Chatmi Nariba Chingamadi Tampaki Lup Singa Kusam Naduna Ngasi Ahing Nungyaidagi Numit Nini Chupa Manipur Pumba General Strike Lauthokre Hiramasiga Mari Lainana Lamdamasigi Meitei Naga Amadi Meitei Pangal Gi Maru Oiba Lup Singi Thomi Sing Yauna ngasi wangkhaida leiba WAL club ta pangthokiba paugi mifam amada JFD ki convener Jitendra Ningombana hai lamdam asida NRC update tawraba matung census ki thabak chathagadabani haiduna campaign for just and fair delimitation JFD na tongan ba khongjang kaya changsilakpa madi census boycott tawringai chairakta lenga ki maikaidagi census pangthoknabagi damak enumerator amade supervisor ki training chathanaba honarakpa madi miyamna taliba dimanasi lenga ki maikaidagi tasin usinnadana leirakpagi mayokta JFD amadi masiga chatminariba ching amasung tampake lup singapunna ngasi ahing nongyai hauraga tang tara mapal gi ahing nongyai fauba Manipur pumba general strike lauthokle maramaduna hairiba general strike asida ching amasung tampaki miyoi khudingmakna mapung phana saugatinaba haina su mahakna apil tawkhe mahakna makha taraduna hai ngasi ahing nongyai dagi hauraga numit nini chupna chathagadoriba general strike asigi manungda Miyamna lenga ki thabak tawriba singna mikok thinabagi damak enumerator amadi supervisor ki training chatharamba mafam singda lekai gi miyamna changsinduna thingnaba honaminasi amadi JFD na kauriba general strike asi Manipur miyambu wahange haiduna kobunate masidi hauzik paliba lengak asina miyamgi dabibu tasin usinadana leithokliba sigi mayokta miyamna para ama tambina bagi damak general strike ki khongjang asi changsin naba warep lobani adubo lengak asina miyam gi mayokta makhata na mikok thibagi thabagasi chathanaba hunarakpa tarbadi JFD amadi Manipur miyam na hena kanba khongjang sing changsin naba su sem sari haiba si khangbiu amadi ngasi ahing nongyai dagi JFD na kauriba general strike asi ge manungda essential commodities ana layeng lining lai so namadi media person sing yoinadi athingba leite haina su mahangna makhata na phongdokhe amaromda ngasi gi naga amadi meitei pangal gi tongan ba CSO single luching ba sing su saruk yaraduna pangthokpa paugi me famada Foothills Naga Coordination Committee FNCC gi convener akhui ngaumei na hai JDF na kauriba general strike asi naga singi maikai dagi su naga tabo mapum singda mapung phana sagotkani maru aina JFD amadi lebak miyam na taliba NRC update tawdungai census pangthokpa yaroi hairiba sida lengak na makha ta na mikok thina ba honrak labadi naga singsu JFD na changsin lakpa khongjang khuding makta chauna saruk yagani haina su phongdokhe loinana United Meitei Pangal Committee gi advisor Islam Makak Chana su miyam na taliba demand asigi mayokta lengak na
ngasi phawba positive response amata pirak tabada natana miyam gi mayok ta leiduna lengak asina makha tana enumerator amadi supervisor gi training pangthok ta mikok thina ba honarak libasi yaningde maramaduna maitai pangal singi oinasu JFD na kauriba General Strike asida mapung phana sogat paga loina maitai pangal singna tariba mafung khuding makta General Strike ase mapung phana chathabina bahaina su mahakna su apel tawki census की self enumeration होगी बस है मसीगी मायोक्ता हंजन हारेबा फावबदे याद्रबनिना अखोई ngasi tinbiriba ko tongan ba mai kai kya degi lakpiriba community mayam gi leaders sing aduga campaign for justice and fair delimitation da yaw chanminani ba task force ki mai kai kya gi leaders sing mayam singna kupna hanjan da koi khanar ba matung da leiriba piba masida tana tadraba udraba lengak sigi mafum da hoji koi Nini Supna, a general strike, Taurani, I didn't quite my Abdul Tuxini. Hariba, general strike, say, Masi, Numitasigi, midnight, Ibadi, Nongai, Matanga, Pudina, Matangi, Tango, Adudigina, Ibatang, Tarama Pangi, midnight forward, Lucia forward, the Minini, general strike, Kojavani, Masi, Kojariba, general strike, say, Miam, Wahangani, Kovinate, Manipur, Miamgi, Pin the Bagi, Kolong, Mayam Sukina, I could the present Pumula Budigi, Udaba, Kangaba, Lady Mayam Sinche, Masi the Kangan and Nabugam. Lengak ta achobu bi bache keng mani masida karigumba lengak sina amukhana masi phawbuda karigumba da kain tasin daba usina daba tholak taragadi masida gi hena sathiba violin jawba mayam ma chakchalakani aibagi wapamdu miyam da thamjari no NRC no census haibisini karigino haiba matam sida NRC tawdrati census tawba yaroi haiba pot sida asi tawhaudraba tarati census tawdringai da NRC tawhaudraba NRC bu against tawriba missing se Manipur da illegal immigrants sing pama missing ni haina open out to yare aduna atuba matamda concerned authority state government OBI central government OBI public na praja na pama thabak ta tawbuduna mayamgi nungsiba mayamgi apamba tawbudune hena government gi su afaba oigani haiba wahang se habige aduga mayam pulak yehomi kudingmak naga OBI maitai OBI kana OBI umnamakna Sogat from 2A have say JFD demand say Hoju Plak Puna Sogin Manase have say I was again. Thank you. The Segna Koi JFD Natsanchil of Konjang Hanasu Sogalaga Dumlai, Haudichu, Sogatani, Aduga Koragliba, General Strikes also United Way Pangan Kavitina, Anamba Taka Sogatani, Hibasima, Habata Tamzake. Loidana, Aina Mianda, Pilongan Tazani, Madadi, Ahoy, Maiti Pangan Hariba. Sagai jat paklaga leiriba akoi se NRC torpda akoi karigum da kiningai leite haiba simtang haijaraga leibiriba maitai pangan community purnamakna miam purnamakna JFD na kaurakliba general strike asda koi purnamak sogat minasi haiba wapam sikadang ai tentang na thamjage NRC update tawdana census pangthok payare haidana JFD student wing na changsilakpa khongjang gi sarugama oina masing yamlaba mahiroi singna ngasi Kwakaital Tidim ground dagi horaga khongcheta machat khre lamdam masigi tongan ba school singda mahi tamliba mahiroi singamadi JFD student wing gi thaumi singa kusamnadana chatkiba khongcheta du Tidim road paring dagi horaga chief minister banglo tamna changsin naba honakhe adumakpu khongjang singna kaisampa traffic point yorakpada police ki maike dagi lambi thattuna athingba thamlakpadagi amuk mamai leiduna Tidim ground romda hanki maru oina khongcheta duda saruk yakhiba mahi Singna, no NRC, no census, amadi no IDP settlement, no census, haiban chingba placard sing, Sazinabaga Loinana, Akanba Kolau Kayasu Lauki. Nasigi Mahiroi Singi Kongchat Aduga Mari Lenana, JFD student Bengi, co-convener, Lenin Jumlem Bamna Haikibada, Lamdam Masida NRC Hana update Tawdringai census Pangto Payaroi Haina, JFD student Wingna, Changsin Lakpa Kongzangi Manung Channa, Tongan ba school da Mahitam Liba Mahiroi Kayaga Kusam Naduna, Nasigi Kongchalasi Pangtok Pani, Adumaku, JFD student wing Amadi Mahiroi Singna, Ngarang Impal Eski Poram Bataleba, Director of Census Operation Manipur Office Mamangda, Changsin ba Yamna Democratic Oiba Kongzangadida, DSP Dhiraj na Chathakiba Thongadu, Lamdamasigi Ladiba Mahiroi Kunai na Akan Mamong the Kandem Tawi, Lodena Lamdamasida, NRC update Tawdriba Power Mahiroi Singa Kusam Naduna, Makata na Akan Bakulau Galunana, Kongjang Sangsin and Nabasem Sadana Lady, Maramaduna Manipurda, Atuba Matamda, NRC update Tawdana,
तौदुना सेंसस असी पांगथोकनबा होनबियु करिगुंबा NRC अपडेट तौद्रबदी लमदम असिदा सेंसस पांगथोकपा यारोय हाइनसु महांगना मखा ताना फोगदोखि रैली से कोई महिला चुनाव पुलिस कुशन लगा अखोई जुबिन गांव पुंग बारो मखाई हौलगा अखोई सीएम तम सेसिनबनी अदुबो लंबी लगी पुलिस पर्सनल अखोई पर्सनल सिंह हाइदारे लंबी लगी कोई थल्लव मतुंग अखोई गा हाते कोई मखोई गा कनतो ने मतुंग गा तसल मत ने मतुंग कोई कसाबा जंसन कोई कोरगा कोई हालत बने अखोई कोंजरा से नो एनआरसी तो बने कोई सपोर्ट तो यारो हाइबा कोई कोंजरा तो अदुगी हमद कोई सेसिनबनी अमदी नांग डीएसपी बिरास मिस्टर बिरास मांगा नाम सजिल लखिबा अखोई यामना डेमोक्रेटिक वे सजिल लखिबा कोंजरा दिदा इंटेंसिफाई तंगबा यामना इंटेंसिफाई तंगबगी मौंगा माने तौखिबा थोंगो दो महिला चुनाव ले यारो कंटेन दई आदरे नसिगी रैली सिदा कोई सिना उसने सोच प्रोग्राम ने पुन्ने लाउने की मखदा ने जो कोंजरा जा सजिल ने कोई सेन जाबे री अबिया मणिपुर एगा अमदी सगे गोनल सिंगा अखोई हाइलिंग बदी अखोई मणिपुर दा एरा शफे को दिबा सेसे बजे फिर ने बताइयो मैं बता रहा कभी अकेले कर लो फंक्शन के आने से कोई फंक्शन लगने बाद जेबी स्टूडेंट में गंदी जेबी से जाते लगे तो प्रधान में धमकी है मेरी गवर्नमेंट में धमकी है इंडिया अमदी मणिपुर लेंगाकना लमदमसिदा नंफु साफुदा मिकोक थीनब थौरांग तौरिबसी खुदक्त लेपकदबनी करिगुंबा मियामना तालिबा डिमांड लमदमसिदा NRC हाना चटहंदुना मिटोप खंदोकलब मतुंग मिकोक थीगदबनी हाइरिबा असिगी मायोक्ता लेंगाकना करिगुंबा नंफु साफुदा मिकोक थीनब होनरक्लबदी JFD ना चंगसिलक्लिबा खोंजंग असिदा ख्वाइरंबन इमा कैथेलनसु सौगतपगा लोइनेना हेना अकनबा खोंजंग कया चंगसिनब सेम साव लोइरे हाइना ख्वाइरंबन नुपी कैथेल सिनफम अमदी सक्तम कनबा लुपकी जनरल सेक्रेटरी थेंगुजम रानी ना फोगदरक्ले ngasi khwaramban ima kaithel gi apunba kaithel ima singna sinduna khwaramban kaithel da pangthokkiba wakan mif maduga mari leinana thengojam rani na makhata na phongdokkibada India amadi Manipur lengakna ngasi dagi hoduna mikok thigani haina thorang tawribasi labdam asigi miyamna yaba ngamloi komja lisingani kolhumdoi dagi haurakhiba irang asina maram oiraga lamdam asigi miyamda awaba kaya mayok nabada natana miyoi kaya amalanjenadana IDP oina relief camp da leiri maram aduna lengakna IDP singhana masa masagi mayumda hanjil halaba matung amadi lamdam asida ain kaina changsil lakhiba mitop sing hana khandoktuna mikok thibagi thabak पाइखत पियु हाइना लमदम असिगे मियामना खोंजंग चंगसिलबसु लेंगाकी माइकैदगी तासिन उसिनदना मिकोक थिबगी थबक पाइखतनब थौरांग कया लेपतना छथरक्लिबसि खुदक्ता लेपकदबनी करिगुंबा लेंगाकी माइकैदगी ngамmi हाइदना मखा ताना मिकोक थीनबा होनरक्लबदी ख्वाइरंबन इमा कैथेलगी नुपी सिंगना लेंगाकी मायोक्ता हेना अकनबा मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनब सेम साबा लोरे हाइखि अमरोंदा वाकम मिफम असिदा वांगांग लोई ओइना सरुगिया किबा कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी लोंगजम रतन कुमार न फोंगदोकिबदा JFD अमदी मणिपुर मियामना लमदम असिदा लिसिंग अमगा चमापल यांखै माथोइदा बेस ईयर ओइदुना NRC अपडेट तौरबा मतोंग इलीगल इमिग्रेंट्स अमदी फॉरेनर्स सिंग खंदोकलब मतुंग असेंगबा मणिपुर अमदी इंडिया के असेंगबा सिटीजन सिंग मिकोक थीबगी थबक चथबियु हाइदुना लेंगाकता तक्सिनदुना लाकली अदुबु लेंगाकना ngasi फावबा मियामदा मतिक चाबा पाउखुम अमत पिरक्तबदगी JFD अमदी मणिपुर मियामना तोंगान तोंगानबा खोंजंग कया चंगसिनदुना लाकली अदुबु ngasi फावबा लेंगाकना मियामना तालिबा डिमांड असि तासिनदना लेरबनिना JFD की माइकैदगी मखाताना करी करंबा खोंजंग सिंग चंगसिनगनी हाइबदु मियामदा लाउथोकलगनी हाइना फोंदोखि अखोई फमजरी हौजे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अखोई सेंसस तौबगी वाफम अमा असिदे हौगनी हाइदना हाइबिसे अखोई यानिंगदबा फोंदोकोइना असिगी फमजबनी मरोइना अखोइना हाइजनिंगिसे हौजिसे अखोई मणिपुर से असिगे मते क्वारबा मतम अमा हाइबिदो ओइरे 2023 बे 5 दे हरुपा लान मरम ओइरगा
मियोय कयाम मियोय लिसिंग निफु यांखाई की मतक लांजेन अदना हुजिक IDP मयाम ममेम द हजन दे यात्रा लेरी अमरोइना अखोइना गवर्नमेंट की माइके द अखोइना हाइजनिंग से मिटोब हना खंतोब मतुंगदा सेंसस तौबियो मिको थिबियो हाइबनेबा मसी गवर्नमेंट सिंता ताब लेतना ngasi बावबा सुने बेतना मोगी तफम थोकुदो तौगने हाइबन संजलई अदुना अखोइना मसी मायोक्ता अखोई प्रजा मियांग या पामे मायोक्ता गवर्नमेंट मोइना ngami हाइदना थबक से सिंग संजलकनी मसेदा थोनिंगदबा थौदोक कया मा थोलकनी हाइबसे अखोई की माइके दि थमजगे मरो अदुना मरम ओइरगा मियांग या पामे मायोक्ता थबक तौबियो मियाम मियांग दमक्तला फनबा तौबियो हाइबो अपन से गवर्नमेंट की साइड थमजगी बेस ईयर से 1951 दो होइबा अदु होइरगा NRC से अपडेट तौरकांदा इलीगल इमिग्रेंट होइरो फॉरेनर्स होइरो मितो मियान सासिंग से लोइना खंतोब मतुंगा अखोय सेंसस से पांचोक बियु तसेंगबा मणिपुर की मी हाइबदी इंडिया की सिटीजन जिंग से मसक खंगबियु हाइदना कोई हाइजदना लाकपनी अदुबु गवर्नमेंट ngasi फाव पीरे इबा रेस्पॉन्स है मतिक याम सादे अदुना कोई खोंजंग जी संगजन दे यादना मथंग चंगलपदगी अवेयरनेस कैंपेन मयाम मसलब मतुंगा तांग तरा दगी कोई रिले सिट एंड प्रोटेस्ट वांखै अंगोम लेकाई की क्लब की ग्राउंड दा ngarang भाव से कोई रिले सिट इन प्रोटेस्ट पमे अदो कोई नुमित खरन यम से एक्सटेंड तौने ना कोई हाइना अदो ngasi जिना पाइरमबन की इमा मयाम जिना नो NRC नो सेंसस नो IDP सेटलमेंट नो सेंसस हाइबा थिम खरजिदा कोई NRC अपडेट हाना तौरगा सेंसस कोने तौबियु हाइदला मणिपुर गवर्नमेंट अमदी इंडिया गवर्नमेंट की मफमदा अखोई खोंजंग से JFD का लोइनाना लेबा मियाम जिगे लोइनाना संजन मिनरी बनी Campaign for Just and Fair Delimitation JFT की चंगसिलक्लिबा खोंजंग असिदा Democratic People's Front DPF Manipur की constituent body अमा ओरिबा Democratic Youth Front DYF नमपुंग फाना सगतचगी हाइना DYF की प्रेसिडेंट कॉन्सम प्रेमजित सिंह ने फुंगक्रे वाफम असिंग असि पार्टी असि ऑफिस द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना हाइखिबने महाकना मका तारदना हाइ मियामगी अपाम्बा मिटोप मियानचा खंतोक्तुना NRC implement तौदुना असेंगबा सेंसस तौबा हाइबा फिरेब असिमक DYF किसु अपाम्बनी मियामगी अपाम्बबु नाथैदुना सेंसस नमफुदा पांगथोकनबा होनरिबासी इरांगना सोकलगा लेरिबा लमदमसी अमुक हन्ना इरांगी अवाबा चैथेंग नंगहननबा होनबनी हौजिक पालिबा BJP ना लुचिंगबा लेंगाक असिना मियामगी अपाम्बगी मायोक्ता लेरे हाइबसे सेंगना ताकले हाइदुना NRC हाना तौदुना मिटोप मियानचा हाना खंदोकलगा सेंसस तौगदबनी ngaranggi डायरेक्टरेट सेंसस ऑफिस मयादा थोकिबा मियामगी खोंजंगदा नुपीदा मखुत सांखिबा पुलिस ऑफिसर की थवंग अदु नुपी खुनाइबु उसितबा उतखिबा DSP धीरज की मथक्ता मतिक चाबा लोगी ओइबा थबक लोकतुना चैराक पीगदबनी हाइना अकन मवाफम थमलगली अमरोमदा मणिपुर लेरिबा लेंगा के एसोसिएशन नत्रगा फेडरेशन नत्रगा ग्रुप सिंगनसु JFT की चंगसिलक्लिबा खोंजंग असिबु मोरली अमदी फिजिकली सपोर्ट पीबिदुना लौबा याबा थौदांग सिंग लौबिनबा अपील तौरकले महांगना मखा तारदुना हाई NRC तौदुना मिटोप मियान सिंग खंदोक्तुना लमदमसिबु ngak senba haibase luk natraga political party khaktagi thodang natte lenga ki thabak tauriba sing yauna aikhoi pumnamakki laudraba yadraba thodangni maramaduna JFD gi issue asigi changsilakliba khongjangdasu DYF na politically lauba yaba thodang laukigan haiki India amadi Myanmar lenga ki marakta aronba policy Manipur miyamda athuba matamda khanghalu haiba dabi ngasi CC High Secondary School gi mahiroi singna school asigi mamangda wakat khongjang changsin khre MSU gi thomi sing amadi school asigi mahiroi kaya ga loinana changsin khiba wakat khongjang adida Manipuri ngamkhai kaiba yaroi Manipur lam Myanmar da pithokpa yaroi amadi aikhoi gi lam aikhoina ngakadabani haibana chingba akanba kholau kaya sulauki ngasi gi khongjang aduga mari lainana MSU gi organization secretary Thingbaizam Sanachan hai Handak India lenga ki Ministry of External Affairs ki maikei dagi India amadi Myanmar gi issue asi loisinana ba haidana Manipur gi 3.6 square kilometer park chauba lam ama Myanmar da pithoknabagi wafam phongdokhiba du Manipur gi lam namanghlaga India gi policy da kanaba launaba oirabadi lamdamasi gi mahiroi singna tumina khak leithok loi maramaduna India lenga amadi Myanmar lenga ani gi marakta
सानरीबा अरोनबा पॉलिसी असि मणिपुर मियामदा मयेक सेंगना खंगहनगदबनी लोइनना हौजिक हौजिक लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मियामना अवाब कया नंगलिबा अमदि कांगलो फुरुप सिंगे मरकता चंगथोक चंगसिन यादना लेरिंगै चेलगा सिदा इंडिया लेंगाकना नारोंदा मणिपुर गी लम पिथोकनबा होनरखबा हाइबसे एमसुना तराइना लौदे मणिपुर मियामदा पेंदबा कयागा लोइनना अकनबा खोंजंग अमा चंगसिलकनी हाइबसी इंडिया लेंगाक अमदि मणिपुर लेंगाकना खंगदबनी हाइना सुभागना फोंदोखी All Manipur Student Union AMSU na ngasi pangthokiba ase atay kalim tunate Government of India Ministry of External Affairs na thokiba adum report ama proposal ama kogi Rendrit Jasal na spokesperson Ministry of External Affairs ki spokesperson na pondok ki matungina Myanmar amasung India ki lonaba border issue ase loisana bhona ba damda Manipur gi lam 3.6 square kilometer pak pa chaw basum lam ma kanda Myanmar da pitho kanda akoi lam akoi mangjar kanda India ki policy da kana na ba oiraga di akoi satra mahiro yamoina tumina khak lai thoi haibasini maram aduna Government of India amasung Government of Myanmar na sanariba aron policy ase lebak miyam da khanggadawani emsu na demand tawi masi tonga ba Manipur ki issue tonga ba lairing ge check sida naron da kanglo phurup changthok changsin yana tingai barak sida naron da lam pitong na ba hundam ba habse emsu na tarai logde Manipur miyam amasung mairo sing kan khungjang am sangsil lakani habse Government of India amasung Government of Manipur ki mapum da thamjari India government के flagship scheme में ओरिबा Prime Minister Awas Yojana Gramin PMAYZ की मखादा लाइरबा की पनखई मखादा लैरिबा इमु सिंगे युम साबा लोइशिंदबदा मणिपुर ना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगे मनुंगदा मकोकता लैरि स्टेट असिना पुन्ना युम लिसिंग हुमद्रा निथोय चात्रेट का मरफू साननबा सैंक्शन तौबदा सुपनगे युम लिसिंग कुनगा मंगा चनीगा कुंठा मरी खतमक साबा लोइशिलि हाइना अनोवा डेटा अमना फोंदोकले डेटा असिगी मतुंगिना मणिपुर गी अपुनबा सैंक्शन तौबा युम सिंगी चादा कुंथ्रागा मरी दशमिक तरेट खतमक लोइशिलि पुन्ना युम लिसिंग निफु तरेट चामगागा निफु तरुक हौजिक साबा लोइशिंदना लैरि हाइरिबा चांग असी चादा हुंफुमंगा दशमिक अहुमने अवांग नोंपोकी स्टेट सिंगा चांगदमनबदा मणिपुर गे युम मसिंग असी ख्वाइदगी मनिंगदा लैरि हाइबा याय अवांग नोंपोक स्टेट सिंगे मनुंगदा अरुणाचल प्रदेश अमसुंग सिक्किमना सैंक्शन तौबा अपुनबा युम सिंग चादा चामा लोइशिनबा ngamkhre त्रिपुराना अपुनबा युम लाख लिसिंग अहुम चनीगा हुमद्रागा तरेट की मनुंगदा युम लाख अहुम लिसिंग कुनमंगा चमरीगा कुनगा मापल लोइसिंदना चादा मौद्रा मापल दशमिक मरी यौबा ngamkhre हाइरि मेघालय की ओइना सैंक्शन तौबा युमगी अपुनबा चादा मरफुनिथोय दशमिक मापल लोइसिनबा ngamkhre अमरोमदा मिजोरम अमसुंग असमना युम साबा लोइसिनबगी चांग असी मथंग सिटना चादा हुमद्रा हुमदोय दशमिक अनि अमसुंग चादा हुमद्रा हुमदोय ओइरि नागालैंड चादा हुमद्रा निथोय दशमिक मंगा ओइरि मिजोरम अमसुंग नागालैंड असी युम सानबगी दमक सैंक्शन तौबदा मणिपुरदगी हेना यामदे अदुबो युम साबा लोइसिनबगी चांगदि मणिपुरना साबा लोइसिलबा चांग असिदगी सरुक अनि हेलि हाइरि मणिपुर की ओइना हौजिक युम साबगी थबक चथरिबा युमगी मसिंग असी लिसिंग निफु तरेट चांगागा निफु गतरुकनी हाइरिबा चांग असी युम साबा लोइरबा युम सिंगदि खर खक्तनी मसिना खुंगंगी लमदा साबा लोइसिंदना लैरिबा युमगी मसिंग अदु अमुक हन्ना निंगसिंग हल्ली अदुमोइनमक मणिपुरना सैंक्शन तौबगी चांगदि मांगजिन थाना चटली पुन्ना युम लिसिंग हुमद्रा मापल चांगागा तरा निपाल सानबगी दमक स्टेट असिना युम लिसिंग हुमद्रा निथोय चात्रेट का मरफू की सैंक्शन फंकी सेल थुम की मतंगदा मणिपुर की दमक सेंट्रल शेयर ओइना थादरकपा लुपा कोटी चात्रुक तरा निथोय दशमिक मंगा मापल असी हौखिबा चही मंगादा थादोखरब मतुंगदा लुपा कोटी चात्रुक मरफू दशमिक मापल सिनो असी लुपा कोटी चात्रुक मरफू दशमिक मापल सिनो असी यूटिलाइज तौखरे हाइना डेटा अदुदा पीरी थावासी की तांग तरा मरीदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के
Lanka Liangmai Naga Khulda suspension of operation Su group the Yauriba Cookie militant signal attack Toguna Kulasiki Kunja Ani Hat Kibaduga Ani Yamana Asogapan Nanghan Kiba Todoga Dubu Akan Bamonda Kandem Taraduna Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomina State Asida Matam Sangna conflict Tok Tibasida Manipur Langarna situation handled over Haitabadagi Makata na State Asida violence Ki Todok Sing Tokuna Micham Miyamgi Punsi Yamasung Lantum Ngakpangam Dagani Haina Maral Sidakli Lanka Liangmai Naga Khulda Cookie militant Singna Chathakiba Ategadu Chief Minister Yimnam Kemchan Singna Kangpopi District Chatuna Santi Tangdu Laitaba Madi Highway Sing Nauna Hangdok Naba Khongthang Adugi Ikan Kanadana Tokibani Hairi Lanka Naga Khulda Tokiba Togadu Chief Minister Kemchan Gi Pandamadugi Ona Taina Badani Hairaduna Kopomina Hai Government Asina Chahi Ahum Helaba Hauba State Asida Law and Order Ningtina Ngakpangam Dana Lady Aduga State Government Asi Central Government Na Community Gi Mathakta Proxy War Chatha Handuna Lady Haina Maral Siri Matam Sangna Conflict Amasung Violence Toklibasina elected leaders Singna Chawna Safupiri Masigi Mathakta elected leaders Singna Tokliba violence Asi Atopa community Singda Maral Siri Dabani Haina Fundorakli Manipur